Cha khona siyajabula siwinile sajabula izolo kodwa hayi win yethu nasidlalanga kahle. The time sidlala ne-Egypt checklist lapha sadlala kahle futhi kanye ngitshela ukuthi checklist izo equalize sadliwa but izolo hayi cha akuhlangani. U10 space sathembazwane sisekhona and the way kungakhona kubuya ngathi akekho esquadini ozimisele ukufila lesa space sathembazwane. Akekho esquadini angazi mina kwenzakalani. Sengicabanga ukuthi lo 10 asimdlaliseni umfuke ngisibona ukuthi angasiphani ngiyabhilivela ukuthi akasipha something ngoba hayi cha kuyabheda. Le combination ya Tebo Mokoena no Obas ibisebenze nebebejwayelene. Faka uObas ufaka uTebo Mokoena. Udlalisa uObas u6, udlalisa uTebo Mokoena u8. Sibona ukuthi bangasiphani. Umfuke ngadlala u10. Hayi, apolice no Muremba bama wing. Frosla abe striker lapha phambili maybe ngaphuma something lapho ngoba cha hayi okwamanje shem kuyabheda akuhlangani angazi mina kwenzakalani and nasithoke siqhubeka ngale performance le mina ngibona ukuthi sizowina la angiyiboni siyithatha le AFCON sijabulile yesiwinile but hayi usabheda ngosiyama ngifuna ungasho.